Mai kugoi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel pek tan rei nei la mai tan riu dare asai August tarik tree na khat kum singne ni tree na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call Senapati August tarik tree United Naga Council tong banner bang khau Naga mai leader kanru central leaders ta August tarik tree na churuk nung free movement regime kani border fencing issue khau New Delhi khau talks that kai pani theng Naga may team talks kang New Delhi good ni may pang khotay in tautong UNC executives, former UNC presidents, Naga Women Union leaders kani All Naga Students Association Manipur tuang leader nun kasaw ni tuna sakani. AK Misra advisor Northeast Ministry of Home Affairs Government of India roi UNC tato kang formal invitation Dola nay tay tiwang kanchonge UNC President NG Lorho rui cham khau ti thai kan mai khau UNC re agitation tat kai ni mai tat kai lang ni mai August tarik chui na churuk tong talks tang re thai puni tuna sakani Government of India re ka kan su aman kang su mai thiek ta Naga mai rinu ni tuang ram me tuna UNC President ay re sakani Government of India re Naga mi tuang chun mai ta chakwang sulau khang na ye khani mi tung issue khaw Naga mai ri inthuk na laba mai ta ni ka khan kai launi na de tu na sakani Naga mai leaders nun re August ri run suruk nung Manipur governor da ariu na meeting kan me khautai Ministry of Home Affairs Ministry of External Affairs kan Ministry of Defense da talks khauti ka saw khang sa kan chongeng United Naga Council re free movement regime Lagan kan mai kaloi na laudat khang khani Naga ancestral homeland kau Indo-Myanmar border fencing tat kai ba mai hai in thak lau khang sang chui tong ultimatum July tarik chui na kanai nung tilaw kan chongi kum nami tong ultimatum gantai August tarik ru na khat nung tai loi kan chongi August tarik ru na khat nung ultimatum ka gan loi meeting mi kau United Naga Council ro emergency presidential council meeting Senapati kau tat kai kan chongi kum nami khau tai UNC bang khau ba mai Naga tribe ho-host President Nundre Kwang kasaw laukan chongi meeting ko tay zang root na pung long kaw agitation tat kay ni may tiyak hay tithay pat panite to na sakan chongi Naga may leaders Nundre August tarik chui na pung kaw New Delhi tat pani to na cham direct tithay kanay Infal August tarik chui Regional Institute of Medical Sciences Infal kaw may puiting kumringun na kanay tang may rasaw ba may taykan may kaw kakay kakud may medical negligence riday to na protest at kay kante makan may kay kakud may tilay na Hisam ongbi ibem chata pu alat mai kaplo khoroi heartfelt suna Tuesday nong tai thaikan chongde tuna sakani mitwang lam khaw rims doctor nunrui kalam sa inthan khang chamla mirui than mekan khawla daw makan chongi tuna sakani Hisam ongbi ibem cha thai mitang kakai ke khut mai kakai rengloi kapam karai khani sik mai kakai Kay ning may nunrui rims kaw wang na protest at kay kan chongi kumna kiura mak may pu kaplaw kan may nunru kaw action lalaw ni na dito na demand sukante kakhway nay may doctor ta rims kaw re alay gat maksan thai may pumtay lalagi to na protest at kay kante rims infal ka protest at kay ba may re security run kubam te to na police officer re titay kane Infal August tarik chui Forest authorities Infal East re Haingang Reserve Forest kaw alat may tiyak kaw talaw may kay root na tachat August tarik chui nung surakan the forest official hilay na kay talaw may nuntay illegal encroachment ni kum na reserve forest kaw lungba may hayrui biodiverse ecosystem da sukasiba may sangri surakan chongi to na sakani mitong operation da Central Forest Division reserve forest boundaries lungkaw forest protection laws da chuan may sang tat kay kan chongi kay nun surakan may tang tay range forest officer M Jobit Maitay Sadar East Khani S Robert Shan Singh nong mai ching resign na Infal East Police le na tat kay kan chongi reserve forest ay anyu khang puan inthan may tipad bam chongi kumna kaw hai natural heritage guy kan may azu nai na bam chongi to na district forest officer Bikram Nadi IFS rate sai kani haingang reserve forest hai biological diversity tong land azu rilaw bam chongi kum mai zangrui mai goi na in cham na ngak lo khang ka ke na yi to na sakani Infal August tarik chui Rajya Sabha MP Sana Jawba Laisemba tong office re Sanaton Maitai to Maipu Kabo Laikai Infal Kaw Lungba Mairu Kaw formal complaint Parampat Police Station Kaw Lot Sulaukante Sanaton Maitai re social media Kaw Maharaja Sana Jawba Laisemba ta Chakwang Mag na hilawi to may sang re complaint tay Lot Sulaukan chonge Sanaton Maitai re Arambay Tengol Hai Rajya Sabha MP Sana Jawba Laisemba tong private army ye to na hilaukan chonge khani Maharaja Sana Jawba Laisemba
titular king tuang zai riang ta laukai na August serik route na ta chat nung ta hilaw kan chongi kum na police complaint tai August serik chui nung lots law kan chongi complaint chui khote sana joba le semba re arambai tango le tuna induang ba mai hai indigenous cultural body akhat sumai changrui ma chong lawbam chong de ka chong private army ra me tuna sa inthandat kani inbu na sana joba le semba re politics kaugut me hai Manipur state khoba mai man sai nun chong interest kaugut chong de ka chong role high parliament khau man sai goi chong khon suna Manipur tung issue gut Saba mi hayi tuna sakane sanaton mai tai risana joba ru khau impul laukan mai khoi nun tai alat me sin de tuna sana complain ko ta police ta sanaton mai tai ru ko FI register to laukhang zanghoi kane complain che ko tai right to expression to mai hai man sai kan khata tina pian launa gan sa ta laukai na sa mai tai rame public khau gan khatong gun su ka si ba mai ta thu dandi ti magna tanu magi tu na ni hi kani mi da kha formal complaint gong kan mitang porompat police roi ka sinai mai action la thau khang subam thi tu na cham de ri ti thai kani Infal August tarik chui Assam Rifle Director General Lieutenant General Vikas Lekera thilai na December kum singne ni chui na pung khori asaingan milung khau Indo Myanmar border khau man side sing rig dai na kanai hai Kapang thang ri gutang bam thi tuna indau kani former Manipur Chief Minister and Biren Singh ri social media khau mi tong da tap pungpat kan mai Lieutenant General Lakira ta thun ku mai indau kani Lieutenant General Lakira thilai na border khau alat mi thia khau gut mai nun ta jawsin khang biometric data hai collect subami tuna ti thai kani mi tong biometric data khau collect sumai report re Manipur khau alat mi thia khau man sai gut bam gai thi tuna sabam mai tai ka ling mai tuna lian bam thi tuna and Biren Singh ri sakani and Biren Singh ri alat mi thia khau gut mai koi ta ka bam khat khau launa authorities nun ri monitor subam mi tuna sakani north east khau longbam mai goi hai mik hau mak mai tuna ning launu magi tu mai tai lian lawam chong thi tuna sakani Infal August tarik chui in time pu khari buffer zone tuan patna Kuki Jo territory gutkan mikhau community on tribal unity Southern Hills kangpok pirui tan na nu ni mak mai indau na warning ti kan the buffer zone tuan na Kuki ram gutkan me pu tai yumzau angom tingkon ringu sikmai maken laikai khau lungba me puwe tuna police ru confirm sukane COTU thelai na yumzau angom ri Kuki me bam super maina khau August rik chui nung gutbam meta thai pat kan chongi buffer zone tu na gut kan me remai tai le Kuki ka khau la luti pat bam nu we tu na COTU rit sa kane asai yumjao angom ta nim na impat laudat kan me tai Kuki jo community re humanitarian values kau impat laudat chongi tu na sa kane kage nai me cham ti thai pat mai Interchurch Badminton Tournament Ecclesia Open 3.0 hai August rik chui na chanai khore tarik chui na chekyu kum singne na chui na pung long khau tat kai pani mi putong mong High Baptist Youth Society UBC na lang lau tungi Kabamrui Badminton Stadium Apollo Ground Tamenglong khau tat kai pani categories dai intu me khangni ingan me khangni tingkum thelai na ni nai na ba me kani registration hai single khang dangka phaithum ringu double khang dangka phaichru last date of registration roi August tarik chui na kathum kum singnei na chui na pung khau sala nu wei Tamenglong Football League August tarik chui tung result Duithalong Football Club re Amana Youth Club ta goal kathum kanai khongam lau kan the Khopilong Football Club re The Pongcha Football Club ta goal kanai akhat khongam lau kan the asai August tarik chui na khat match schedule match number 8 Ting Song Kwang ru na kanai kai migan khau Bulls United versus Falong Youth Organization Match Chakyu Maisuna Tingzin Kwang Thum kai migan khau Model Baptist Church versus WP Football Club Tamenglong ting nai luan ukphabu tarik chui na khat kum singnei na chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan nai na ye ting sin muak na ye singbang ting rai na ye ukphabu tarik chui na kanai kum singnei na chui na pungu lau chuan ting riu putni kalan muak na ye ting sin nai na ye singbang muak na ye mai ku wai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin re ka ngan mak na thon ku we asai khung tu cham hai khoringan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thuan ko thei